Għaddew iktar minn 20 jum minn meta l-Awditur Ġenerali ippubblika żewġ rapporti jibsa dwar deċiżjonijiet li ttieħdu fi żmien li responsabbli kien l-eks Ministru Jason Azzopardi. Minn dakinhar Simon Busuttil ma der f'ebda attività pubblika fejn il-ġurnalisti setgħu jistaqsu. Għaldaqstant fl-ewwel jum li fih reġa' beda jiltaqa' l-Parlament stennejna lil Busuttil dieħel għas-seduta. Iżda Busuttil ma kienx komdu jieqaf iwieġeb dwar is-suġġett. Aċċettabbli għalik id-dil tal-Laver Brown? Seġġel jerfa' responsabilità Jason Azzopardi. L-istess bħal Busuttil ma kienx komdu jwieġeb Jason Azzopardi nnifsu li sa issa nħeba wara kawża tal-ibel li fetaħ lill-Ministru Owen Bonnici. Anke meta mistoqsi jirriżenjax jekk joħorġu provi li hu wieħed kompromess lil Zeren Vassallo brabta mad-deal tal-Lavenbraw, Azzopardi ma weġibx. Bħalu għamlu d-deputati li rridu jiddifenduh. Jiena konvint li ma kienx hemm kompromessi għax kien hemm ċaħda anke minn Zeren Vassallo. Jekk joħorġu provi li Jason Azzopardi wieħed kompromess lil Zeren Vassallo, taħseb li għandu jirreżenja? Issa ma tafx li llum daħal kawża tal-livell il-qorti biex tinstema' b'urġenza. Iżda oħrajn ma kienux komdi jikkummentaw dwar dan il-każ skandalus li dwaru l-Awditur Ġenerali qal li għandha tintrefa' responsabbiltà. Taħseb li Jason Azzopardi għandu jerfa' responsabilità? Jekk joħorġu provi li Jason Azzopardi wieħed kompromess lil Zeren Vassallo, għandu jirreżenja Jason Azzopardi? Għandu jerfa' responsabilità Jason Azzopardi? Għandu jerfa' responsabilità? Naħseb minn tal-għatil ta'